2, 1. Your dear for any other for and a pay would inform some for 2 million more than young copono, 1 million and any young ama Ebisa. Sabri matrasia na matrasia attention TV. Na sabri was saying Asia na Nkwantananso Ebisa. Na na pema mfanchi akese mama dofo ne atichini benchemfo nyina. Abrochirefo ne Ghana fo man nyinara. Ene abrochirefo man mane nketesia ne mayo wo nyina mechia mo. Because man na me mo kasa no. Sabri na pe onyamisunsun no nyame kese na ne fa hodi enkawo. And I pay a wish me the prophet Eric Akwesientwi. Do no na ni say the spiritual commander a Tracia no nyame sunsun na ho de abekan ho. Orofo sabri ubaje no anya abotere. No apɛ kokobi ani kosebi na wato boase. Na wato boase pɛ kokobi ni kosebi a ne ame kan sɛ orofo wunya saa ehintasem we awo ba bia sɛ ewo attention TV. Na attention TV nso ni a na ne a mobruhu ene ayi adokoro no e wona koma eno so siti eno rofo saa maami ene ayemiye ne adoye ene atena na koma se onhwe manyanka awusia mobruhu obi a woni bi obi a na kwadanda eda so ensu ntinsu enti be ka ho na mo hwe saa mobruhu fo street children so ni nyina omo a na won hye montade omo odiane ni orofo ya onyame nhira ebeka mo no onyame ani onyam ebesonso ni ame kan se jebre na sabri ya bokko university de wura wi ne amorofo mu so mase na wi no awo ayemye ni adoye edema attention TV na attention TV ni dia na onyame ani onyam ni attention TV tuni ni dia na onyame sunsun kase no eno ena ya betrase ni atrase nso dia sabri ame nchia me abeba jo ewo pokwase overhead no opon kakra bia otopio cement jo anapay mi chia na sabri ma mfa chekese so ma me papa odifo ameya Church of Pentecost papa oba mi chia me ma me so ma me pa me ma me ya me hira ene ba mbori so ehunu ni nyansa abri bia mo ma chidom na afa ma me chia me kuro mu hene abusia pani nunu onyame enhira kase pa mami ame sanchia me komati na me kochia otumfu janana me chia mo apia fonana manai na adofo a ehwe attention TV so adaba me chia obibia no nyame sunsun no nyame abasa kase no enka ni pa bia na nso ni pa bia so ni ame kan se adom dum yen na adom dum yen na adom dum hira ye ya na na kwa ma na nyame afetie me nyame ni aba ewrama owo odoko open school bag school bag papa ayaya bi school wow ebi suna me bag atete na ma bebrem koye e ba cha komini aba na oba school bag efe na ehye no nyam so enye mu eye odobi ni echita bi o mutaye tinti zabre wie sade a ma menye mentwa me ho na menko na membra na me ba onyame sumsum no onyame ahoden aka me piesie bia me nchia ne me piesie me nchia ne me queen me nchia ne it's a wisdom woman behind a prophet Eric Akwesientwi na ye twa ho ye kobra ye twa ho koba sisi a sumsum no onyame ebekan ho ye kobra ave yakọ yaba tie sabu kweche kase mami ame queen we wasti papa onyema ba onyema ja onyema nyansa do krono na we want no Church of Pentecost because it's chia uni power out. Oh, we want no Church of Pentecost. We want no Church of Pentecost. Arabo Saba me and my hero behind of my sources. Iti mami chia no kese. Na fe Ofanko police station me mami me chia o ta attention TV papa come so police penny o me mami me chia pa wote wosofu udi fon kache ba ma chia na onyame sunsun kase emra wo so na James said di ye nyina ne obebe papa ede ne ye bedi ho bobo ede ne ye be kam ho asem sabri unim se Nkwantananso Ebisa de sunsun san ye bisa sa ya mpase sunsun no obi edi ho baba de hu ntentere ne ye keka ho nsem wiya se sunsuma ware ye kora ho sunsuma ware e ho
ya wo se ye nua baba kwakubofo ene ye papa chei adum chedua atom pentim se ye papa adum chedua se sunsuma wade ani ho rebabo for soboa sunsuma wade wo ho amanse bebere akokoso a septa frache ya asafam ankenu ko asasofo ye hore ye ntama wa bontere na sabri mami fa cheke sunsuma ye papa odi fa kwa beebi a obi a papa nyame nhyira mo na mo hye sunsum nyuma ase na mo to nyum se sunsum adwuma no obi bia ne de eyampa sunsum adwuma eya komhyefo adwuma enya asofo adwuma na sabri so mo fa cheke sunsuma ye papa komranta bia odi fo komranta bia papa beebi a obi a wo hwe odi fo nyame nhyira because sunsum adwuma no mo na mo hye ase mo na mo tini yie na sabri ye kashe ye nso a ebe kwa abedum ho papa ye banso a mo mie mo poman ye ntimo no nkasa na mo nkyere ye educate people many people who say ampa sunsum nyuma no eye nokre na ye bi se authority memo akwaba me joso amapei o ho afede me da say also o brinki thank you me da say attention TV so na Nkwantananso Ebisa ena me ne watere mo anye di ho ababa ye ka ho ansem na me pese me bisa se nti so e ya pase sunsuma wade e wo ho okay enokre eno na me pese matonsa eno e be ka ho ansem okay me da say so me chia attention to phonyina any other phonyina any sunsum dwumayefo enyina a onwo we are safe na nyina my god ayampa se sunsum aware de ben ewo pa e den nsunsuanso e masade ni ba okay nsunsuanso ni die eye bebre ba be kam ye no miensa bi nsunsuanso no ebi eye obi wo ho a just unam ho keke owani boni na we hu dachi se ebia dachi unya ware pa ebeboa enti sadia odi sa awa sunsun aware no eba be sei sa enmonyam na ewade de ben ede adom enti ubehunu se sa problem we nyame adom nyame nam ye so bi ababa bia a South Africa so for no fefe o see authority bema bia me ne be zambia ni se bema nugu ana se ni na owo sunsuma ware kese pa my god na oni obema na ware physical no twikra enti se we bema na oni sunsuma hoden oni sunsum backup bia ida we juma bese anaso be na osofu me bawo authority se me pese me tie bibi wo ha ma etiefo na mahwefo a ehwe me abrochire ne banchire ba bibia na mo hwe because Nkwantananso Ebisa nsem aya na mu odu we dey say kitu e wo ha ya na nanso ne ye de be ke wi a de betu gam ano de pa but ye pese etiefo anya se bia eye de se ye sori ya na ya be kan nsem a emesi because o memu ye papa dampare mi chia wakasa nkomsha eni nyina so no san komsha no ompe wo man we komsha ye de ba ne de prophecy ye de 3 days 2 days na si and ye 2 mira na ya kire si ba bia ade ne be de ebesi esi nso a na attention TV fon so akofa no de aba eti fon na fon mo hwan Nkwantananso Ebisa program emu oduru emu otere na emu so edoko akire se center fracture umunya tina untime hwe na me kan se sofo sa sunsuma wade ma tene panin sam se abusua bia no bayfo bia nko anwi nipa ena se bayfo nko ba wi nipa na bayfo nko be ne nko ntime se no ade so de ma baye camp be 10 15 ansa watime a commission the mission ere e de ama na sunsuma wade ebi tumi fifie efiefo nsa wo mu aha na me pese mi se efiefo nsa tumi bam ama ni tumi commission na ebe mo so a ebe gum nyina obi enu wo awade eno so a ohun se sunsuma wade wo so a ede na ye techri e ma sa fie nyina ni pantimi wale enye ma ko amema nyina timi ko ede na techri e ma we timi ba okay odi for nyame show asofu djuma no anase nyame djuma na ye no
you want the theory and the practical. So I say, yes. Inti ubeko efiebim. Emrante ni mama wa. Egufio fe. Na so hwe nye de ben enkoso. Ebi etimi eye efie konwa. Ena aware efi ho ma. So gina wo si ebi timi ye efie konwa. Yes. Ena aware ma. Yes, na tie wo ye de na kise na se me betchim me felisa o de me ma kirem se efie konwa timi ware. Na se konwa de tumi ne wo. Obi wa si enuti enye na nkunwa wo efie sa nkunwa wo fie mi so nkunwa wo mi fie because enu na mo ni gina busua no sa o go so ba fom na dey re timbe waro okay e ho na mi hia ni entia akunwa no timi ware obi e say na no ye ba akunwa say una oti so yi akunwa ni akunwa keke na tumi ye de Dabi o so fu uya kaji manu esi boni. Ebi. Esusu mo na mete so. Sa. Eno e ware ni pa o. Sa. E ye ba hye kunwa. Nse. Yere baba omampani na kufu ado. Sa. E na nse wo mem no. Wo de ko ba ku si bi yeti. Sa be pe. Eno de ko round. E ju pa chem se ku man so otumi. Ye ko yeri. Okay. Yeah. Any if you are different. Then you different because ono me ye papa na ko fado ebi o bia e chano na konya na ogita no me hunu se na me ba na ma ko fado pe ba no pe say because there's a security here if I don't know a chief in command in this country Ebisa for na kwaba enfamba attention TV so our run some akayesa and say akunhye bi asi ewo anya abdul content policy today e wo to me a okọ kwatena so be pa chowo abrabo ye bo ewo asase so anase ye akoye ba nyina no odifo ade se udi usunsum sem ediagroa obi edin koshia 1 cd e be yiwe float apetesi 50 and therefore sabri me ma kwanya se wode wa dwen kire o comment e de baba attention tv Nkwantananso Ebisa so wode o comment baba na o comment no so be kire wa dwen se na metime Ebisa so for se so for asema wo kan de se kunwa na o pa che se na kufu ado na kunwa o de ko ransa wo tena ma si B8 no ekitatumi wo ko wa ka se bi se nipa wudi akura obi asase so nsa ne bo fo pa e ya petition ono so kura so odi dem sa pepe ono so kura no nya advert so ama for we no zofo odifo ebu hu metse ba kupo yeah ono ti mo bi akoko yes o ti mo bi ya se nkruma o wi ano asan abeku aka ho sayare o san sayare o wi a radio o wi a no asan mo we mo twakuro o wi a no asan mo se kunipa ye pese santo brozo ese unya petesidi e fredro bia na de man e ye pe ntobro ni na beshi abete square area e ya be ye gbe obi be kun kwa o de pete 50 pesos e ni kosia ba no de kun kosia de bon ye de sa se e be ti you na me pese bi sa se ene ne ti se asase so onipa bi ehia bambo I tell you na ye be ye den ye hu bambo eno ana me pese ye we den ene ye hu bambo anasi ye benya no ena me ka cho se nyame adwuma no anase ahwefo adwuma no eye theory any so me ba theory mo ba ka se ni se bisa kwashe ba bo no se wo se me ya sum nyame wo hu ene kure na de na theory abefrem e asofo na tumfu tro kuni pani ene ye sum nyame wo sunsun mu ana wo na wo bo tiri mbosire mu ka ene wo ka kire mabofo no metiefo se ye sum nyame wo sunsun mu ene hu ni ye sum nyakopon nya flesh but na wo ka kire sisi ase e ye wo mo ye theory ene bia ye practical
enti sese ya fa de wa mpacho ya fa sunsun die no because nsama ye ka ayeba anyina eno nyina ekowie se aye papa mampanyi ni soldier force security ni amaniama nyina apart from enu still ohia bambo yo ala fortie mi ni american se sabri ma abedu na ye manamra no betena se because of what you abedu a na se ye commercial break na yetimi fa so kire no so betena adwen na o kire na adwen yi na ye nyina ehu se ampa na na kufu ado na ye bambo no pe because na say na social media aye hu na na kufu ado picture na say omo ye incantation bi a omo picture na kufu ado picture ba omo picture ho ye speaker of parliament picture ho but the flower eguso na another person say kenofurata enso picture e ka ho na che say o man ya laki bibi yanko ye koba ye gi commercial break ni e ba na ye papa ochi so be kensa ye be hwehwe ni ye hu mu fiti ye ko commercial break ni ye mra wabedu so safa eye sunsuma wade na ba be ya duro na authority kire bibi se nyame ebisum no monamani any practical any nukurem no so wo so no ebenya ahode no wo so hunamani betwa proye enti eho ani yadu enti sabri besamo akwa babi ya wura enti sabri eden pa na so before se mema so for authority na no achi no mema wa wie ne amene ne kan ewia na wa babi na no for mo hwa abru chire babi bi o mo hwe bia no sabri so for chire ye late kakra mo fa nche eni titi ne ye call commercial break nti yesre ebi nsibiem na ya kese bibia pepepe iti sabri mema abu mfusa na ya call off na ya saba na hia ne se obenya abotre atwen program no na program no so successful onyame be hiraw na onyame awo kese midini orifo akwese atwi na me da support your God's revelation ministry no na me maso ye me location me ka so ye kwa ma ja makapo so me bia onyame akire a odi medua e ya belpuma agape William Street e china brother ya be mpa bo kese pa na sabre nso software authority mu no ono wo kasoa na software authority international church and so kasoa tipa junction it is abri yeshia orofo tibre atobwase me kase kope kokobi ene masabi na fase na nya abotre because nyama bi ahinta Ghana se ye mampani atimi akofa sunsumadwa e ma na teso a nyama me kan you authority ene eka otima akofa se kunwa no abetena so awode bon ho ban dia na wo tena se Kristo ni wo tena se mobili nkusia ba ko a petition 50 pesos e ko dia ene be sipato think yanko ozafo yanko yanim na wo ka bibi se yama mpani kura so akofa ekunwa oteso tumi wo na tumi wo mu a me pese bibi sa se edenti na tumi wo na tumi ne wo mu no e wo for them okay na edenti na eniti pambo okay chesim okay o say me ewum even crowd po emra ye to abawie ye
o nyai akonya no betena so what me say okọ yan kasa papa usu bempa ho ema ye di abemben say tie ni ye de ben hyensa nya ye na pa che se usu bempa na de akonya na ma ye mampani me de me nkasa me hu ye nso so what me say etiefo me abemben na me hu ye etiefo penti na ye che papa usu bempa se kura de na me bi fu pa ni hwe sa me de me because kind of personality ni nyama bia na ya papa usu bempa ene ne kra ne nkwato ho ma MPP party no e da so yesa hot here me pese be direct okay so at me say enti eye bambo ade bia eye bambo die ansa na u be start ejuma o hia bambo bebi o be ye ejuma no e hia bambo wa kasa mu o hia bambo enunti ohini a yes e di na shedem mu for 7 days so at me say na so me ba so wiem bambo me pa to chire tie for na do for say e wo mu mi okay nti ne we na wo ka ho asemi okay bacho bambo a mi chemu no say de aware sunsun aware ni niam enkoye wo mrante ni mama wa brabom o kan 2 Kings chapter 2 verse 19 to 2022 hono na o say mra Elisha edru krom wo pe krom penifo den eba ne nchen no mbe ka chen say odifo e wo mu omo ofe enso omunum nso obi nyima no aye de ben no apon niam enkoye wankasa omu koye fast 100 days wankasa omu enkobo mpaye onkoye all night 21 days o say mumra me ayiwa foforo na mumfa enchine den be amra enchine we engum ano different is sanity na oje ye no Bible say or the call insolite so as me say enti eno ba wo Bible ni bi wo bambo he so what me say enti or the consulity na obon paye a Bible say up to now insulin nya yaresa so what me say enti ye wo Kristo mu bambo he de ben e wo ho enu na me ne ye de ben ni kan was there is na one person who clear plenty for be no be say so for to class ma men kobo so e go be ko kufri ma go be yi akulini ma men go be yi obri esu obri what you say nti na yana se ntimi ankire tie for na ankire ado for na ankire ahefo ne mo ya it's like us to say obega people nti ne pese e kama ni penine mu say it's not like we are deceiving people but we are trying to put what Christianity is about. Yeah. What I say, because it came to a time you were fake prophecy. So for sure. Sanity, chebi. Okay. So what question I will be some. Etie for me mama chi. Mo jama fo etie me so me mama mala me to. me no Hey, yeah, that's. On function so ai. Baby am fiba no traffic a chime kwam ne papa. Ti my late na ya bedu onyankopon de ya bedu. So for ye wo asofo a we nti nyankopon na dwuma ado ama. Ni ebesi bia no onim. Nti oka ho asem ansan. So ko hwe Isaiah 23:15 Osenya no na enya na me ne masofo no makwanhyefo na Omo nya papa ena enya omo hyem kom se urade se ezure ni ho free me so for him say me na mama nchira se to sade na urade se fake o me da say so for ochire se fake ye den ewo ho enyam na me ka o se asofo binim eye fake na fake for nyuma no so ye be den ana so for chire ye be hu ni akwanchia ewo kwan yi so ya ye junction so ampa I think Bible no be say so yeah Bible no be say Emma I think it happens me man koko fire attention TV 4 my 4 koko fire I think 2 cars at the go you know it's on set
when the prophets speak, Unyaminya Jumaye, na Unyami so confirm. But in a year, sir, your cousin out of Mti, and Amaya Niagia Manabolo so Debbie, you are said we are trying to tell the goodness about the spiritual work. Yeah. Near can't Susuma Wadia. So fortunate. Now, so for now, I can be said, Susuma Wadia, I can come and everybody said, I bet you say, here about to be choke. I mean, can I see your president and Kufado, the Kunya will see come of theater. So you can't afford taxes payers, nearly top it to Kunyaki, a Kunyano, not 10 pound a room, and I so for now because a bambo and a room. Inti as a Christianina when you Susuma Wadia, it just said, who make sure say, Ubenya Bambo, na Susumia Wado. So for what with your knowledge, any Yamaduma Wayache, so for why yet Susuma channel. And then edition so pa and edition Suma Wadia at the upper. Now only a shas, but me so Kakra one. Medawasi. Walk of fast, Mama. Thank you. Pay for who baby say. Say, why dear I ya? Na wana why? And this is why dear I you know one why there, and you're no opposite side. No, so why dear na ye ya? And you one eye. Sunsuma Wariano. Mimi ye Mozamani, me Mozama soft. To make a sassy Mozama soft. And I'll come say. Sunsuma Wariano. When you make all the arsenal, Yana nanum. Cochrane was a son. Ya Yabba Tabatanum, any and there. So I just say, yeah, and the Bible said, Ma obam fa be mana fa dinner. Na me Nyankopon me boy and me be. The battle to you not just say, or baby, Yesu dia na wo. Oba opian nufu. No ya kono. Emma ni baby nsu ye. Me de. Oba ye fra no kata wo sie. My good level bia. Ye fra no abofra. Yeah. Abofra ye ne onu hwe. Obo oya aboa wafra na bra bot sa aboa ofani pem wabone ka do bi afa no ho na no nsuo ohwe ase anwa but u be do level bia nwe aponche ba ye ku na nwe o so for cancer na odu ba bia na ye ku no we nti oba odu ba bia ye yowe wa be ye ya ye fra kata ho sie amankrofo and trace e namba ba nyinara so for be da ba so for cancer minia ya ni say your man say your cancer me free me na no say ma je bibi ya share friend bikini ne ya se na omotui awusu omusa no makafo o man na go fe oba bia we do level bi no one so trousers officer on Kenya me ma so mama onyame achi wode no ne ye so for so mama ka so we dey for so me ma so baba we dey o mama me si me ma we si asabri e da e dey je ho asabri e da mama nyi ho kakra woni say ene ma na aba no ene e ma na aba no woni say so for say office so wanyini to ho wanyini nufoa na ho nya be mafe I had be but home say first kan no hwe muslimi ene ma Mama was one year ago. come here to na ka so to say okay into some area at all. You said you choose to be around me showing you home. Okay, we need to.
Yeah, Bishop. Me brother no ha no wasi fam. Wasi fam. O ti kare mi. Papa wan kasa ba. Na o kan. O ba ya ba ti sa se. Ba ti yo ba ke ka tero. O manager nan kasa ya o ti mas. Yoko. Alright, no one. Hey, mo kara we ba da what is happening? Yo, for mo fan chain for deal with the technical issues. Etina ya ama ya call off, but arafo amola nso amohwe no. Onyame sunsuma back na ye ka sunsuma wade na sunsuma wade na so for chebe kan se awade na bi wo ho aya na ede nyama bi a Bible kotu Bible say Deuteronomy 22 verse 5 say bema men ko show body oba so men show body na yes sir wade abo aketwa ni nkunwe na unyini a yekunwe intine so for patchem say akwala de wo ye oba na aketwa ye mpew na emu onya nyi ti say nyame na make so for tire eye muzama for so for and oka because who to me na wa tire sie sunsuma wade no say so mo ya kono nko ade a say bema pa wade ne wo so mo ya kono sunsum bi a sunsum bi so ma we sunsum bi bele ebenyo e wona me hu sa ampanti se mara e pie mu fu wade cross Yesu ato ntem no na cross no mo se na me be kan yo ne man na mano enye problem se cross na kasa das mu se na me kasa e bia so but ye Ebisa ya ye kontie de ye Kristofo dia baby ya ba kronfo ekron no ye atin kwale ko bo na se nua ho ye bo na se nua wie no ye da so akita sa kronfo se bia yes or no na mai to me na to omunu fenomeno e ye no fenomeno so a me pa cho ebi na aka so se nipa da se ne o tia sa susu anwe a honhom mere ebewe international asem ne mo dru e tempo exam class men for data ko hwe ma to men for data ko hwe nufu akese wo de ko hwe na hwe ma to akese a ebe for ti orofo e attention TV e na me tie no aha nsema akese e ni susu nsem e de yebeka sabri jepre men ma ngubu mfu se ye ko commercial break ni ye bae ma me ko sofo chi no nkasa mi mi twa no nti we kire Ghana fo ne ewiase men nyina se ye wo conscious bia we not to copy it nti ye nim se se kata ehusie buro ni de sabi o hye bikini na kata na kohwe kuma anim a ohun se eye na oma o de ko bikini nso de ni wo be kata kohwe Ghana fo ma ye something mu odu o ekita tumi si abofo de no so ali asie eni ti na honhum hu a no mo kon ai den so for to aso so wa mama kwanya dia menia ewiase no yan na ye pia no kosa e ma 10 be jira wa emu nai omo sunsuma ware omo aso eti di mi dase o enyam na meka wan so ya o hwe TV so omo kom pipe on na de ya se obi waro omo akra to mi kan se meda so fu meda no bi ne meda wo de wunyini se mane age na omo person ware munye bi no mo de kwa adwendwi masa de ne to me ba to esono no Oba se udu mpempensu bia ma me meka secret bi wa na ya waka ma se ba beto aso se osofu bia na osofu ados on se da na make ka just masa anya ukọ Bible school ba no have more tax so ya sofu onya sofu we are Bible student Bible student hey but you are not so who can some obi akoba nu watima kosia sociology and theology no we are Bible student masa me pacho attention TV for you fact so for ochineka say obi ko Bible school ya onye sofo me mo a Bible student me papa bi ma make us be na so for the government me for oya ye wo school now ye wo school ye wo usua dia yes ye kwakoye practicals in the asofo Ghana asofo be Bible students ye wo theory in the asofo who rate me and go rate me ato he media ye no wo ye theory ni wie no what the practicals no aka repeat filter for my mama example yeah who so be a say Sunday TV uniform na bibia o de ye so e fitani
but you back on who car best now the quay no I catch us a minute yet cow. You know, be a deliverance in manifold. And that's qualities, you know. Yay! I know now my qualities. Mamma Castle, Nkwantananso Ebisa. And a bit my mother who are for money to some because of you are here. Me obi a say o yesu sunima no bi kitanimu o kitanimu gina na chipeme so him or cover sana sunima tie sana yesu be here wo when you kakra am say authority so ono nko mu zamada and ono ni nko masada but na asefo say ye ka adifo a nka tetema mu zamafo say ye asori a ono na ma mozama asori akofo me nyini kakra wo mozama mu mozama asori no na ma akofo ye tuntum sam no be ye kese ye bible trenche because ye nya start asori na pe na sunsun na chase sunsun ni chase a mbaba ekuro mu ofo na nko mozama nyina omu obikura ko efo ye opo obehwe oba no aka ho asam make mozama fo na mu be 30 pe. But it's yes, Suman, and I'm better 300. That's right. Now, a software no way, Jaffa, or better, but you'll be out so much. Zama was a knee, yes, Suman. Papa, original walk correct. And say, now, echo. My makers must as soon some papa. You won't crofobia, I want them car, I want them station, one baby, market, or to me, or a catcher as a software. Or chairman near Benquine. Na otro dia ben kwa e bi ase oba ben kwa so to dweba mo na ye fine yes but otro dia no on to me so for program no o mo ka kire da o ye o se ko hwehwe so fu bi o ye den obetima bo that's it bonzama so fu bi ara ka bi ko bi ara yan go back for sunsuma wade yan go sunsuma wade na wo kan bi se ye keka ba ya me hu se o yo ba na sunsumi ye wa honhoma omo so e power se so power de Mamen kanchro se ahun power ya anka wo ma se nore so atase so asama kan ahun wo power ya ko ma se nore ahun so feelings yes onya o kan bible se na nya mesu atase onyame suma abofo se omo mehwe ne ma no wasase so omo te se no omo fan kramra omo beto se eto akase wa ha no e ma na wo asase so no meka ya bibire meka broni ba omo fe no anko mbeka na omo ba no sa ta nkra na ye no tie bible a na ye nya hu ma be ye ni ma be ti abofo ne be gi kanya feelings abofo ne be ma ye hu se ye ya ye to ni ye mpede a omo bebem ja you mean na ye spizo ayesoko nemo unya no ba ase attention TV so na sabere Nkwantananso Ebisa tumi ni ahoden sunsum adwaso every Monday 8 to 9 o'clock ye tenase na ye di sunsumu ne ma nipa ekwa titi mu obi wo ha wo se ye baba ho obi wo se papa meta na obi ni mabada meso da no me ma kwala nufu eho na ye baba ho na so fu o se kan se mi se abofo no mo ba nso nya feel se prani ni mo ma pe Adam asefo ni Eve asefo ni yenim emapa sabe ye beko akodwam sabe eburu sabe nyaado ye mu ma to kase ye de ensa begoro ho ni ye de ti se na mafo ti bi ye obi oba sa na ba ma de ti akose oba no to so oba tangu so o sebre na o se bi ani o atuni eye honam inti sofo o pa che se ahonhom na nko on so ni feelings a so se inti ahonhom ni bi ene